گریدای بزنین و زانیاریین میفانه روشه بو بتر خدمت کردن هوین هجا خوشتوی ابرو کامرا بوینه میفانداری ما مستای زور هجا ما مستا سامی اتروشی چاودری سیاسی بابت ما ابرو کانه یا خود دیگریدای بیتن پاولدان بو لیک نیزی کردن هزولان سیاسی حریم کردستانه کشه بو چی هندریش بو کولان کو گورپان سیاسی حریم کردستانه پرتو بالاویا کادریش به دیار بیتن اریوی پرتو بالاویه کیجه مستفیده کیجه مفاداره اری کشه هند آمازنه که هو خلقك مين تحيبتي ومين تراوستياي بوچي دي كيشا گهيت هندي كو خلقك دل نخوش بيت خلقك دل طنگ بيت كو هزرين نخوش بخو بكتن الدهاتين ام بيجين نيزيك ده ابسياره وچندي بسيارين دين وكي وادي گل ما مستاي برای سينا گفتگو کرن هين هجاج شيم رايوان جماره بين سرشاش مديار هين پيوندي ممكن سبارت بابتي هر بسياره بدي تا گفتگو کرن سبارت برنامه دوجي كونه هاتا پیشکش کرن بينران ليبورينش وقت خازم قدام برنامه دا میوانين ما نشيان بين بیتن اگر این جدا بن و نمیوانک تنیجی بو بلکه دو میوان جیبون لی هر دوک نشیان بینو لیبورین خواست امجی لیبورین هوات خازی ما مصد اسپیکی تو گلب خیراتی سر چا و ابرو بو افارا بادینا زور سپاس زور سپاس ما مستعمل الوی چندی تسپیکین کو ماوه که دریجه الکوراپان السیاسی حریم کردستانی و کی ما گوتی پرتو بالاوی پیو دیاره و همی چافجی ابرو کدبینن و همی قلم جی وی چندیت نبسن اگر چیه کو اف پرتو بالاوی دریج بود بیتن گلکش ما خلقی بگشتی حضرت هندیدا نکر کو دی خو صادریج بید اگر چیه کو پرتو بالاوی چه و پاشی دریجی پیو دیار بود بله الپیش سلاورز بوده و ببینن بدیانسات و اوارا باش بگمان از بجام جاره بری همین تشتاب مخابنی و همین جاره دیرو که کردی و صادخوینی که کرد نه ایک بوینه ام گله جاره بحثی عربات که این بیشن اتفق العرب على الا يتفقوا بله بس مخابنی و دائما هم بینین کردت مجی ولی هاتین حزب الله سیاسی بله طيبت في دماهي كيجي هكر هندك تشتيت قشتي بينو كام كوم كربينه افروكا هندك برجواندي كنت قلتي اجرتشنا بديت نعمل برجواندي تاكي وهندك لاياني بحثي لاياني تتكلم بس ديت نعمل بتر موضوع تاكيه وهندك كساتيه من مخابني حزبي وسياسي ناگه نوی آستی که هم برجواندی واجب لا بین پاراستن کسی نگویی گیت آسته که سیاسی و ریاضا حزب کی ولایت کی بکتن بگمان برجواندی واجب تیم لا بین پاراستن بس الگرندجی برجواندی گشت ملت کردستانی نه موضوع که بس قیران آبوری امتداد جنوبی انما موضوع که باب و بابیلت ما کار سر هندی کلیه که گیت دستکفتیه کی افریقا کردستان هکر کی ما که دستکفتی دست مکفت بیدی پشتی نوتو ای که بچه که دل ما به خوش بیتو حتی نوکه بردامه بس راستی هر می جرایال سر لیوی امروز جت ترسید هم پارا جاره کادی برندی از ظفرم بیشم و مخابنی و اگر جرا برجواندی نولید کن اگر از بیشم لانن میان سیاسی اتشين افنا كوكيت نافرا طبعا ام جبير نكن تش دولتني نجارش بلي حريمي تش دولتني ناكوكي نبن تش حزب السياسية دولتانين اگر ناكوكيت وايد سياسي نبن اگر برجواندي جدا نبن اگر حتى اگر بو اكيد بيجن برنامج جدا نبن بو پیشکش کردن خدمتك اگر بو ملت خو اگر حتى ايديولوژيات تواجد جيك جدا بن بس دمكي دا وقتی تيتن برجوانديت گشتيت وي ولاتي ان و هولاتيا ادبنا ريگرك عند جار اف خلكه چال بيجن و دسك و برجوانديت خو دجي بردن هندك شويه پشكه كويجي بردن تا جار كادي بزورنا و جاده افروكا گشتي آستكي مثلا بس نابین الله سیاسی دا باوری و متمانا هولاتیا پینمایه یه گشت آسته کی بیروج مخابنی و یعنی تشتکی گله که بسیط اسپیانه گله که بسیط ها تکرن یعنی بلا موضوعی که فیسبوک یا که بیشن لاپرت بیشن بردستن ده گنجایه بس دفمن کارسات وقتی تو بینی مثلا 42 ساده آن 44 ساده بیشن امنل گل جوابونا کردستانی نه سر بخویا کردستانی نه اذا خونا بابا بيرا بيجا مرحله نينا بيجا برجوانديتن دكان جاري بلانا ينجي بجي كرن اما تلقى نبي كردستان سر بخوها بيدن كو از بيجم هكر بي سالا كوني و بدو سالت نكبانه تشو بايدا نوتو 5 صدي بيجن امل قال كردستان سر بخوينه بس روج بروجي خلقي ثقه في حزبانه ما باوري يعني بجيوا خونا ما كودك بردوام بيت يوم بردنا بيت بردوام نابيتن برينو قال عراقي بو راس برازيلي جي بابو بس تشتكت جهشتي بجا از بيجي مخابني جهشتي بي آستي حزب الله السياسي ولی کلی باوریا حالات جنمینی زور باشه
اوه ام بجین لیک دیر کفتن هزولان سیاسی هکر خو سر آسته تاکیجی بیت یعنی هری که برجواندی خو هبیتن گهشت رهت هندی و کارت کردن سر ریز جماوری بکت هر دجیا ایکو دوب کن یعنی ولی هاتی کو افروکا پارزگه بو پارزگه یان ام بجین حتی دفوق بو دفوقی ولی هات من کو برسینگ ایکو دراوسن چنکو هزولان ندگلیکن او جی ندگلیکن وکی حتی ام بشین وی پیویجی بداین سر هندک جهاد دهتا خواندن تو دبینی وکی دشمن اف خلقی بری کو دراوسی تو بارنا کی دس پیدا کا خیر و خوشی سر وی خلقی حالتن راست يعني ديسا از بيجي مخابني و هر ديسا كارتكرنا حزب الله انا اولي جري جماور كرد ايران بيتن كرد عراق بيتن بيجنيا باشور بيتن باكور بيت روشالات بيت روش آوا بيتن هر خو حساب كد كرد بس افریقای گشته ها آستکی برینو که بحثی کردستان مازند کرد ناوک هبو ناوی کردستان مازند افریقای نما او صحبت نما بحثی کردستان مازند دروت دک آخفنا داتی تا گوتن که کار کن بو کردستان مازند افریقا ناف خدا کردستان باشور و باکور جی حتی باشور جدا باکور جدا بخو یدبینه جدا هر اوه بخور بولانکی بحث کرد اوه بولانکی گشته آستکی وکی دگوتی یدبویه دورانه دورانه ندناف حزب الله ندان نگشت آسیب خوده جارك الندوه که اندکات گوتی نه تو غدریل هولاتیات که هولاتی بیشتن سلیمانی دوهوک بس واقع که قبل بلا امش جادی دا امش جین امش قال خلقی جین دورا سلیمانی ساعت کتا دوهوکیا نظره که دوهوکی ساعت کنه با دین سلیمانی بنظره که از بیشم نخطات هولاتیانه خطات هر دیسا حزب الله انان ولی کر کو شرخ کویتنا بین دیسا لانین جدا کردستانی دا بگیت آست هولاتیا افریقا که ماسیت هین دولت دا رفبرنا دولت دا حزب الله سیاسی جدا کاریتی تکرن حتی وکی بیشن آینده کردستان دا همی کینه حولاتی نینه حولاتی یه قربانیا داد حولاتی خودت کشتن حولاتی چیت بیت پیشمرگه مال خو خرات کردن مال خو ایران کردن حولاتی تحمل صالت کردن و دم مها انسه مها موچخونه ورگریتن او جب ربع کی ور بگریتن حولاتی همین اشتیت کرد تو ضرر مندی اکی وی سرکی تخا حولاتی او الحولاتی جی تخا هجارا جی فرمان برا و حتی داوی همی افبون یعنی وی هاوکشا سیاسی وی لیگ وبونی و لیگ دیر کفتنی و شرود گل وی و گلی دی ضررمند همی حولاتی بو وکی کو جنابی تا گوتی سر برجواندی تاکی از تو گلک ناقتین و از تو سر کردینه با هکر هنده بو من بیتنده یعنی ما ویگ نکر کی بو ضحیه حولاتی باشه هر اف حولاتیان هبو کردستان آوا کری هر اف حولاتیان هبو خدا کشتن و رف و مال خراب کردن و مال ویران کردن و حتی ویگا بیشی هکر حولاتی البشتا وا کسان نما اوین کو ویگا بی وکی کو جناب تل دست بی که آماجه بکری هکر حولاتی البشتا وا نما اف مروفه بهایی که تینه هل سنگاندن 100% حولاتی حزب الله انارات گریتن حولاتی کسایتی هاشی تین تپش حولاتی ریزه که بو دیسا بو کسایتی ها سرکرداد گریتن همی جارا اوه امش بی نکن سنگا بالفعل حولاتیات تنیاسن جمهوری تنیاسن چند جمهور هیا چند حولاتی هنال گل و پشگیری آوید کن اوش لاکی و بس لاکی دی و دیسا مخابن از بیجم حزب الله نتمیا سیاسیت ولی کرین کو ام وکی من بدایت آماجه پیکری امیل سر کنداله که ها وقت کنداله دا کوینه و جارا کادی بر هندی خلق جاف ترسیاه که بل خلق چافترسیاه اگر ناراضی بونه خلقیش میشه خلق ناراضیه یعنی هر حزب الله انکا بسیار قاعده خوب بکتن از ناف همین لا اناج دادگریم قال همیات تکلیه جد کم من حوالش همین لا اناجی هین خود الاست بلندید و کادرید و حزب جدا جی به نافجی همی حزب کردستانیش به فرق جدایی همی گازنداش سرکردایت خود کن همی گازنداش وضعیت کن یعنی خم خوری که شهر بو حولاتی یعنی هر خم بوایه بس از ظفر مواز بیشم مترسیا حولاتی چیه ترسيت اف كان دالها ام دي جاركو ديدا بكابين ام قرب سر بين جاركو دي ترسو هر بار سر مليتويه او بدراكت بيغمان مانو ك رفتشبو والشرك عالم جي ترسيا جاركو دي زفريا ذات شوي جبهه شاري بكاتن من هر حولاتيه راست سر كده تشجيعت كان راست انت سر كده ريز فام فيش بينا كان بهندكا كوتشن الجباري تراوستن بدايته جباري تراوستن بس ديسا قرباني بتر حولاتيه داتن فيجا از بيجم راست قرباني حولاتيه شلاكي دوا شلاكي دي ام حس كم اماجه بنده بكم يعني اف حزب الله انا بمخابني و جاركادي جهاد بيجن برنامج كده ما اف اماجه بنده قال دما هيكو برا هيكو وانا كوكيا دما هيك هر سر ميزا گفتوا گور اینا خاص نين اكيد جبن ببتن لا ببتن
افمم اف باوريا نين الكردستاني والروشالات نافاراست الدولة تميت سي يت عالم سي اكيد بيجن جهان سي نين كنت بيجي ايك همش بن بدن ايك دي بتشيني تصور بكتن لا اني مثلا لا سليماني ديتن لا بادينا صافي كتن او ديت حكمي كت اف تشتم باوري بينينه ام بلاد واضح بين قال هولاتيه خو هولاتيه ما بلا نخا اتخاباندن نبنا في صاحب خده نبنا في ديمقراطيته نبنا في برلمان وما برلمانا نين اف واقع ما سياسي افروكا چونكو امش بينا كاين ديسا دو خندقه غربيه وخندقه شرقيه روشالات وروش افايا نحزبك دوك هافلير بريفات بات وحزبك ان برتو بالافويا السليمانيه مثلا لا كي بريفات بات نخير خندقه روشالات وروش افايا اف حزب ولايات ما سياسي امنا بيد اس جمهوري بهيفي بكم ببار بكم بس مبارينا 10 سال دي و20 سال ديجي اف حزب رابن اف حزب دي هرمينن قناعاتي ما أفنا چونكو أزي واقعي تخوينم الموضوع أفيا ما بحسي هل بجارتن هاكر ما هل بجارتن جرباندن عالم نرازي بو خو بيشاندان هات نكرن هر أف حزبنا جارة قلت تينا بيش فا بجا ما دام أف حزبنا ما دام أف حزبنا دي حكمراني يجي الكردستاني كان بلا جارة قلت الميزا دانستاندن تخو زيكاري نخاري برين دا قربانيتي بدن ایکی تو پارت چندش اکو دو کشت دمایی که هل میزا گفتو اکو گار نیش دخاری گورانو ای پارتی حتی آنو که جیت رشدن اوه تنازلی ناکد اوه تنازلی ناکد نازورنا پرلمانی مع العلم اندام پرلمانی دوامت کن عندهم برلمان دوامت كان بحثي برلماني لا كان بيجن برلمان بكفتيه معنا زور باش بس وقتی جلسه نبیتن وقتی رینشتن نبیت کوفی گاوید بیتن گلکش جادا کردی بیشن وقتی تا برلمان نما تو مامرو وک بلکو حتی ام بیجین بی رحیان بی سریان حتی دیمای وقتی خلقی که ندید تا جلسه های پروژه هاتا گفتگو کرن بریارک هاتا دان بریار ابروکاتی تا دان کس نوعی چه بو همیشه سر ملت خلقی که او حتی دیمای تو نابینی اگر هین یعنی که ام بیجین لیک دیر کفتن لا هزولانا ایکشوان نمونا پارلمانی بو صد درصد اگر سرکی پارلمان بو یه سرکی بله اگر سرکی بو چی چون پارلمانی او کاره ها تکرن که موضوع افراد لانا هم یک جارجک جدا ببن فی گیو بقجک وقتین تایبال جیب يعني واضح بين بارتي وجوران راست عندك لان شون الجالفين دك يعني دعموا فيك الأذهبوا بس لان سركي بارتي جوران بون بس بوشن مناسر إنا بوده اندامت جوران ما نتشون شون سليماني بس فيجا في دوامات خود كان دوامات كان في جرا قادي تشتري سروك برلمان نايتن وسروك اللجنة ناين ريفا برنا هكذا اندام برلمان التينا برلماني وهاري کارکی لجانا بخو حتی حدا کیت کن هرچند نبدل ما و کیت گوید شرط پارلمانه نگر شرط پارلمانه رویت زفری ذاك زاید افیاسا در کرد زفری ذاك بالبال يعني موضوع اویک بالموضوع برجواندیت جدا تینا جیبه جی کرن پیچه حالت کن و برجواندیا از گرم جی نه خرابه بلا دا بلکه نزدیکی یک و دبن ابروکه هکا برینو که بحثی پارلمانی نبی جینو که پیچه که بحثه که هی جارا کادی پیک بکنه و دی کاد دکتر یوسف بلا بیت کادی چند جلسه پرو بعد ام پرو نبات یک دیدن نشینه برینو که ما پارتی مصر بود گویی از قبیل ناکم شینا سروک پارلمان بو گوران بیت افریقا پیچه که ها مرونت یاتی ده احتمال قبیل کد بو گوران بس بو دکتر یوسف این بیت یعنی عندك صحبت تینا کردن از بیشم اوجش برچکو آخفنه که هات یکردن کریار کاتی تکردن لا یعنی جدا حول الدن مثلا مثلا صلاح الدين محمد بهادين يقدر محاولة كر صلاح الدين دمرتاشي محاولة كر عندك لو يعني جداي محاولة بلا سر نقر تبدو ماهي بس از بيجم افاد بس هوا يعني حولين جدي هاتی ندان بو لیک نیزی کرنا همی لانین سیاسی الوان آجی کو اکی کو جنابتا آماشه بگیری کو کشه نافوان دا اگجار قول بوی کو پارتی دیموراتی کردستان و بزاوا گوران بون حولین جدی هنه و هکر هبن جی بیت هبن يعني کابره اکل دیما دنیای بیت کودا دمرو ویکن هکر او ویکن هکن افا جدیه نیاد صافیه هن ایکل ویری چه مشکلی من رابی بچیتن سری خوشی بکتن اف مشکلی ها دا افا جدیه لیک نگرت نوانا أفنا جدية يعني سرا هندك تشتين وصا أف هولين جدي يعني هكر هبنو هيكو جنابي تجيبوتي بو چي سر نگرتن بو چونكو دي سهشتا نگشت نوي آستی ایک شو پیچه که تنازلش برجواندیت خوب بگت الشر براكو جيه مازن ترى نخير بيگومان بيجمتا قرباني هكو هات بندان شر براكو جيه قربانيت خوينه هات ندان خلق ما تيمو سيوي بس دمایی که هر جا رکای سر میزا گفتگارش نخواره افرو کجی اف حولتین دان حتی آسته که مازن اوی چنت ناف دا خمید خون بس مخابنی و از بیجمته اولانین سیاسی واضح جی پارتی و گوران حتی انو که نهات نسروی رایه کجا رکای پیک وری نخواره
يعني هری که مصر سری لابرنای دیب لابرناه که نبیشن سیاسی کامل بس هر رجل سر آخف نخو گوران هات تنازل ناكد فيت ياسا سروكاتي نوكا بتا مناقشه كرون دهم سروكي الرابن راكن يا تشتنينه توقع جربان تجربه كر او تجربه تتيدا سر نكفتي بلا واضح بين سر نكفت شكو جماعه راسته دل جماهيريش نوكا بلكي حتى نوكا جي دل خوشه بيش بلكي غورينك شي بيتن بس سر نكفت بلا تشتك دس خو هكر اينا بتجي جماهيرك تقال بيتن حتى حداكي بس افروكا مادام تنجهشتي واستي جاري بلا مرحله بشكي بيفتر بيجا بلا دي كينجي بس نب اول جلسه وبرلمان ورا انتخابات رابي ياسا سروكاتي مناقشه كرن افش لا غوران بارتي رجل سرهند ديفيد يوسف نظري دكتور يوسف نظري دكتور يوسف كرا سروكي برلماني بارتي كرا سروكي برلماني بيغمان بس چه اساس دي رابط اني رابيناوي مثلا افي نبيكرنا سياسيا ما او تبحث كري گشت حدا کی نه بجمه موضوع متمانه ما بحث کرد ما بحثی ثقتی کرد چی بو حتی دوی او خوش مروفه بیت ابروکا و صادر کفت نخوش مروف يعني تجربه واقعي و عندك تشتي اكو دوديتن بو وكو حزب الله نش اكو دوديت عندك اكو دوديتن يعني اخر جلسه الايكو دوديت اما او اخر جلسه كيم نبو بري هندي رشدبون مثلا دكتور يوسف مصر بو بلاتاتي تاكو بساعات بروجات جمارتكو او بتسلوك هرمي يعني افا كيمنين بو لا اكيد وكو بارتي تنازل بو ادينا كر وقت دكتور يوسف زفران ديفا هلا بيتا برلماني او جي رشد بون سرهندين وكغوران رجل سرهندين باش نكي ماسيا كم مازن ابو مجبو جماوري دكتور يوسف نازل تسر كرسي كاخو يعني هندك تشتي تنوكي دغوتي نگهشت استي كاس نهات يكشتن الحمد لله از بيجم ضرورته افريكا بارتيجي بچك تنازل بگتن جارك دي شو مشكله دكتور يوسف لا بزفريت بس نبزفري نكا وكي بريك انه كاوجي گشت نمي قناعتي مادام ناگهنا ایک رأی و ایک بوچون سر رفع برنامه دکتر یوسفی بلا دکتر یوسف بیت جلسه کی بگیری دتن ایکی دو بلا تنازل بکرد بلا ایکی دی گوران بیت رفع بل کن کی دنیا قل پیا سر هنده ان بیشن بلا پارتیش تنازل کی بکتن گورانش رخ کی دی و نه الا تنازل مبدأ مبادئ دخول تنازل جی نکد اجل قال ديمقراطيه تيمه اجي بیشم همین نه کرد ما همین قال هندینه بس دی سافت توی واقعی بی زور باشه من هاشته پیوندیک ما ها دکتر ما مستعمدشینه پیوندی بشته هاجی ها ما پیوندیک ها الو ایوار باش کاک محمد کرم که باشی ولد كوا سرچاو من زور سپاس فرمو برا والله كان بلبل يعني حكمات جندلا حكمات جزا حكمات همشتيكا بله اوي لقى حكمة برجاري كشريكة كاك محمد كاك بلبل بله عمل محمد زيدك بله اوي بكتب العدد من زيادة جزا بويا لقى محمد بتشريك دبي اخوي يتاك اجا من جزم يكيك لقى مكتب العدد زيادة جزا اجت جزا بيخوي دك شنو دبي برو كاك محمد كاك تو جزية من لقى تو ناقر اي راسته بس ابرك كاسي يقول حكمتي انا لك يا بمعنى حكمت برشارم شريك لا تزي اجا شريك ما بين دريا بلا كاك تو بارتي سؤال بلبل بله بري بارتي كاكا تو جزي امن جزينا كم هو وزيري خم صاحب كده بس قبل جاري كيف يا راسي جزي هذه زور باشه زور ما ممكن بس به همین پشک دارن يعني خواندن دبوه چه بیتن ما مستعب هول هات ندان هرش لای پارتی دموکراتی کردستان و کو روش آرام ببیتن حقیقت و کو دکتر فؤاد حسین سروک دیوان سروکاتی فرکریه سلیمانی و باوری ما چند روی مشتن جیه بونو چند رو جاجی مالویری لیدی ماه او دل خوشی خلکی هزر پیت کریان ام بشین حتی بلا و صابیت خون جی پی و هاتا دیتن کودی تشتکینی چه بیت و افیزولانه دی لیک زورنه و دی جیان خوش بیتن و عمل هندا و گنداله کی ها دیتی دا چین سر نگرد هکر مسعود بارزانی بخو اف حولا دابان دا چه نویسین و چه خواندن بو چنده بید دا میجو چاوا زفریده و میجو اگا پاقش یعنی میجین میجو اگا وصا کو هندی دنیا هبا بحث لیکر با چنکو افرو که سرخاطره خلکی سرخاطره خوینا شهیده سرخاطره پیشمرگی سرخاطره ماموسای سرخاطره نساخا سقطا کورا حتی دیمایم تشتکی حوصا چه با دا که ماتی بو که بیتن ماموستا بگمان از یه جرا اختنه که بیجم برز وگرک احتمال الگل منابن و بوچونه بس دید نامن از دیسا خواندنیت خوینم خواندن واقع از آن بیجم خواندن واقع اول بیشتن افریقا تفید مفید منوید حزب الله کردستانی وید نویدن سروک هرمی ناوی مسعود بارزانیه
ایک بیشتر نسرو که دمای کاتی وقتی وی هم موضوع کی توش دلیلی که اب دمای کاتی وقتی یاسایی دمای کاتی بس نو که عملیه سرو که هرمیه یاسا موضوع که میگوت تنو که یاسا که بس ما چل سر یاسای و هي ما مستمع وقتی یاسای موضوع اول آخر چه یاسا نه تکرن داد به سرو که زور باش سروکاتی خلطی نه کو سروکاتی خلطی یعنی تو ببینی ما یاسا که درست نین الهرمی ما یاسا کی مقاله کی بخوله کی ما مستم کار الپشت کی 100% یا هی بجی نه تکرن اگر یاسا هبا ابرو که پیتوینه بو معلم در کون و خوبیشن در کون یاسا مفروضه مافای بود هکر یاسا هبا دامو چه هبید هکر یاسا هبا دابن دیوار رابن هکر موت یا صحابه يعني خلق دقالك بخوشي وراحتي جدا اسنامش متى ياسال كردستان نينه بس جي بجكرنا ياساي كار كرم بياساي الدي برجوانديت حزب الله يعني سياسينه بالواقع ذا نه برلمانه کی کارای محکمه ما رئیس بو محکمه همیا بس نه گلک کارای کو بشیدن همی هر یاسای کال بردستی هم پرایو بدن وصانین افریقا کردستان هم واقعیت زانین یعنی بازار بالاماکی مگوت همی جرا بس سیاسی نه آخوین امید نافجادی دام گل ایکو دو تاوین کاپ چه آخفتن مثلا آخفتناده چه کده بسیار که امش بیر نکن بنده از بیشم سروک هرمی کا او حول دابا آن نواته آماجه پیگیری ابدیت نامشی که میگوید تمادم نوی سروک هرمیه مروفه که مازن تیتن یاسین کار مازن مفروضه مروف مازن بیتگیره تنازلک بیتن مروف مازن بکتن بله هنده جرا برای بچی خلطیجی بکت بیشتر قبیله بس هم دجاره که اف ملت وکی بیشم گهیت آرمانجه کی بس از حس کم اوت آماجه بکی دیف معلومات من اوت من هین او دکتر فؤاد بو چهاته هنارتم بو سلیمانی بو چل گلوالا نارینش تخاره چکو کی من زانی هنگ مرجکش مرجد گوران او بو کو او نا حاضر بن المجلس کی مسعود بارزانی اداره مجلس بگته من حسا زانی بو کو واد فيتن اصلا برینگندک محاولات بینه کردن و کو سروک هریمه نفین گالرین خارجاری او ایک شرخه که دیجی به کر او بچیتن واقع حال اوه دی ساعت صفر ما بیجم راست سروک حزبک اعلانه که سیاسیه بس اکل مجلس کا پنج حزبی رنش نخاره در وسط دیار بیتن کو او سرکی و مجلسیه بين نخوش بينا او بيتكرم برندي عندك هول هات ندانا طبعا جبيرنا كان يا دكتور فؤاد حسيني برينجي هول دانا مامسا صلاح الدين محمد بهاديني بود شده فرس مسعود بارزاني و اف دخازيا جيكري او نزيك بونا چي بيتنو پشتينجي اف دكتور فؤاد ديجي چون سر بريارو بيجين راسبردا برسترو که هرمي بس از بيجم پشكاكاي اف بو چكو گوران برهف نبويا كل گرن تخاري اف اي يا دوي از بيجم پشتي او هولهات ندانان انو كاش در فتاحي نوکشید و ازمت امتداد جین در فت گلک های بسروک هرمی داخواست که دی جارک دیش و حزب الله بکتن و کی میگویی خواندن که بلا واقعی یا جاده یا حزب الله بخوینید جارک دی نبتنی گو خود دتا پارتی و ندیسا بس گو خود دتا گوران صح کده جاده واقعی که چه بید واقع جاده چه بیشتر افریقا تشت پیش که بلا پارتی تنازلی بگه بلا قبیل بکتن کجا رکادی بونمونه پارلمان بیت کارا کردن بس بلا دکتر یوسف جیبی بلا واجه بلا دکتر یوسف جیبی بس اواجه مرجت خوابن دکتر یوسف نیت وکی روجه دیسا بیتن ما اول یاسا عرض بکتن بو یاسا رکاتی حریمی بید يعني هكذا عملنا كراسات اجارك ازبار ما كان بيتاكين بس از وكون نمونات بيجم يعني بالهندك مرجت خداني بس دي سابون مونه نرازيه گورانجي افريقيا گشت حدكي وكي مقولي بي حتى بريز دكتور يوسف جي اخفنا القراتيا كيران برهفه بيت جلسه كي دوا بريفا بتو تنازل جي بكتن تسليم ايكي بكتن مادام ريكك هات نشادان مادام هندك فراغات چه بوينه کو چا بيجن فراغ جاركادي وابگين تيك وانزیک ایک بکتن از بیشم افریقا فرصت گلک دهاتیه یعنی یا لهاتیه جارکادی شینا ناکوکیت مزیدت لیبین شینا هم چهار سر بکی حزب الله نتمت نافخوش دولتی ناکوکیت پیداد بن از بیش وید بیشتر چهار سر کردن سر آسته بله زور باشه دیو هر دو پیوندی آورگیریم پاشی بگیریم تمام کاک عبدالله فار باش کاک عبدالله فار باش الو کاک عبدالله الو بله برا زور زور سپاس فرمو برا بله حلبات اجنبتنا فان حزب ما ونكون بإذن الله ما كيف ندعم دقيقة كاك عبدالله بشك بلن كان هفولا بله يعني مخاضني وكنا هم بعد من هورا نخصنا وفان عندك خمسة قاب بخود كلنا بقى عرض زيارات السيارة وستسار زي اجنبتنا رفض سريد شيء حال شيء شو بكان بله زور زور سپاس کاک بارزانی بار باش کاک بارزان فرمو باشتر سسری مفرمو من نازل من خيرات من وانت كم بلاص
ڕێز و حرمەتیش بۆ میوانە بەڕێزەکەت زۆر زۆر سپاس. سەر لەوانەکەتا دەرناچێت نازانم پێش هەموو شتێک قسەکانی کرد دەستێکی بەرنامە وتی 10 ساڵی ترش ئەمەلم نییە بادینانیان ئەف حەزب دەیوینەکان ئەمە سلێمانیای فەرق و جیاوازێکی زۆرە گوتی ئیمانم بەوەیان نییە کە مەسەن بۆ نمونە حزبێکی لە سلێمانیە حکم لە بادینانە بکە یعنی لەسەر قسەی تریشی وت هەر ئێستا نازانم پەلاماری وەکو وا بزانم هەستم پێکرد پەلاماری بزنەوەی گۆڕانیدا یعنی باشە من پێتەڵێن محەممەد من پرسیارێک لێ دەکەم من ئێستا جلیکێکم لەبەرایە سیپیا تۆ دەبێت بە زۆری بە من بڵێ ڕەشە دەبێت ڕژ بێت ئیتر گۆڕان داوای چی کردووە گۆڕان نەیوتۆ نادانیش نەگەر مەسەد بازن ئێمە هەموو لە تەماشای ڕاگەاندنەکانە دەکەین ئێمەش کوڕی ئەم خاکەینە و دەکەین گۆڕان و توتی کەسێکیە نایاسایی نادانیشم ئەمڕۆ کە تۆ نابێت ڕێز و حرمەتم بۆ جەناب مامۆستایشی بە قەدەری خۆتا خەڵک خۆشی دەوێت تۆ نابێت کەسێکی نایاسایی بڵێ کەسێکی یاساییە ینی بۆ نمونە ئێستا تۆ ئەڵێی سەرۆکی هەرێمە کاکە ئەو بڵێ ڕای جەنابی خۆمە تۆ نابێت لە کەناڵێک بێژیت ڕای منە بەلێ بەلێت بێژیت ئەڤە ڕای منە بەلێ کە ڕاوەسی بڵێ ئەمە سەرۆکی هەرێمە بێژێتە یاسایی خلاص بە بەس کا یاسانی نە ئاخر مەگەلێک بەحسی ئەوەیە لەلایەک ئەڵێ یاسا سەروەر نیە لەلایەک ئەڵێ یاسا هەیە تۆ ئەگە یاسایەک سەروەر نەبێ یعنی من کاک بۆ دووچان لە براتە ڕاویرا لەلایەکەوە ئەڵێ یاسا هەیە لەلایەکش ئەڵێ یاسا سەروەر نیە ئیمادەم یاسا سەروەر نەبێ یعنی یاسا بوونی نییە یعنی ئەمە معنای ئەوە یاسا بوونی نیە مادەم لە وڵاتێکە یاسا بوونی نەدێت و آخر قسەکەمەش من بۆ ئەمە مەسابەرەزە ئەیگەڕنەوە یعنی مادام حزبێکی تر لە ژیانیدا سەرپەرشتی مەسەلەن حکمی وڵات نەگرێتە بەدەستەوە یان حکمی بادینانە نەکا ئایا مەسیری ئێمە دەبێت چی بێت ئەمەم بۆ ڕۆم بکۆ یعنی من بۆ نمونە من ئەمڕۆکە دەنگەری پارتی نیمە دەنگەری حزبێکی ترم ئەمەلم بە حزبێکی تر هەیە ئەمڕۆکە لە بادینانە حکم بکە یعنی ئایا لەسەر قسەکەی تۆ دەبێت من ڕەشبین بم یعنی من دەبێت ڕاکەم لەم بادینانە دەبێت ماڵ و سەروەت و سامانی خۆم بفرۆشم بچم بۆ وڵاتێکی تر مادام ئەگەر لەسەر قسەکەی جەنابی ئەبێ یعنی دەبێت وڵاتێکی بێ حاکم بێ ئابادیەن لەسەر قسەکەی ئەوان من زۆر سپاس بۆ تەکات بارزان زۆر زۆر سپاس بەلی بینەران ئەم دەچینە وێناو بڕێ پشتینگی دێڤەگەرنەوە تەمامی بەرنامەی و بەرسەردانە هەواڵات گەلمە بێت ئەمەد گەلبینە مزگەینیەکانی ژێ کۆمپانیا ئەمستردام هەر هاوڵاتیەکی مۆبایلەکە ژووری ئەمستردام بیوان بکڕیت دێ مۆبایلەکە دی S1 یان S2 وەکو دیاری وەرگریت هەر مۆبایلێکیان ئەکسسواراتێک دەفمە بهێتە کڕین دێ ناوی چیتەت پشک کێشانێدا دیاریژی 20 مۆبایل ji marka ئەمستردام بیوان ترۆمبیلەکە کەیە کارێس یا مۆدل 2016 یا خێزانیە دەمێ ژیوانی پشک کێشانێ دەستپێکا ساڵانیە بێدەلی vêj دەست خۆنەکە ئەستا کۆمپانیا ئەمستردام بکە بۆ ریکلامکردنێ لێ کەناڵێ بادینان سات پەیوەندی بڤان ژومەران بکەن بەگەڕانەوە بۆ تمامیە کاک عەبدوڵامە بەحسێ چارەسەری کرد کا چارەسەری چیە چارەسەری ئەوە تەنی گەلێک ڕووی نەخوارێ و تەنازلات هەبن تەنازلاتێ هەندێ بوو بەرژەوەندیە خەلکی بن بلا جارێکی ئەگەرێک کشمە تەنازلاتێک بێت کادێ ساکەینێ کادێ ڕەوشێت هەکەر باشتر نەهات بلا بچنە بسەر وەکی ئەم کوردیت بێشین ئێک و دواخۆ کاک بارزان بیشتن باشە گۆڕان چ تشتێ خەلەت کردیە مامۆستا یعنی کو حتا تەنازلاتە بکات یان گۆڕان چ خەلەتی نەکردیە حتا جەلسا پەرلەمانی یا دیمایشیدا بیشتن هەکەر حزبێک ئەو بیتن کو ئەم بژین دەسەڵاتی لدەڤەرە بادینانیان هەر جایەکی دی بکەتن باشە پا کەسی وەکی مە کو دەنگی خونەت دەدەوێ حزبێ چ بکەتن بشتەش دەرفەی وڵاتی ڕەویتن بخۆ بەری خوب دەتە چ هەر وەسا بەحسێ یاسا سەرۆکاتی هەرێمیت کە بشتن بوو من جهێ داخەیە یان ئەم بژین نەجهێ تشتێکی طەبیعیەک و مامۆستا ئەدگال هەندێک و بێشتن مەسعود بارزانی سەرۆکی هەرێمەیە و ئەزب سەرۆکت بینم ئەڤە ڕەیا جەنابێتەیە حەقەت تشتێکە جەنابێتە بەگرێتە ڕێز سڵاف تەمان بۆ هەمی بینەرە و بارزانی تایبەت چکۆ گەلێک سەروێ ئەفنی ڕاوستە
او ريز فاز بيجن ديسا وكو بحثي مكيري وكو كسات ياك نياس متنياسيتن اس بوچي نوفي خلكي دا نياسم چوكو اس راستي تاغبم اس سياسي قال عالم ناغم تشتي فشيرم بين مبام از 2006 بغداد 2003 از بغداد بس 2006 از برلمانی دام حتى 2010 من واقع سياسي عراقي خاندي والقال جدا جدا حتى انه كاش از بردام الخاندناوي از بحثي واقع اكيد كان اف واقعي عراق وكردستان تداد جيتن ياسا نسر وره او كلام كيري ياسا هي بس ياسا نسر وره ياسا تيتا بكارين وكي جناب تاغوتي بو برجمندي توي تايبت ياسا گوران كاري تيدا تيتا كرن گوران كاري تيدا وكي ويدي بخو لازم بل هندي بيجم نه ياسا نه ياسر وره بلا نوفي ياسا دف مي هي بس دما فيتن شو لك بيتا كيرن بي ياسا قالك افصانه ياسا بدنا لا العراقي جي وصاير الكردستاني جي وصاير شلاکی دیو گوران خلتی کریه آن نکریه دیسا دزورت معادلات سیاسی کردستانی چاتی تکرن موضوع باوریا سیاسی بيكو دو حزب الله سیاسی بيكو دو هين البغدادي في تجربه مهبو دما تو باوريه دي ايكو دو لازم تل دي باوريه بچي نهمي او جادت بينيتن نهمي او ياسات خوينتن وبرلمان خوينتن شوا بري ويد رينشني ريكفتن همي لاين سياسي شواجي غوران كو او رينشنا نيتكرن او رينشنا بشكل نيتكرن اقلا او بابتا نيتطرح كرن دما هو تطرح كرن مش لابين خلت قانونيا غوران درس قانونيا برلمان رين تخاري بحكوم جدا بس كان قانون تاني بريفاتشتن الكردستاني شو العراق يجي بزفري دابا موضوع أذا فيتن أف لاين سياسي جوران شو حكمة بيك بينتن هكر بارتي رازي نبايا ومشاركة سياسي نبايا لاين سياسي جدا جدا دا جوران مشاركة حكمة داكتن برندي بيجن أو موضوع أذا نابج متى موضوع نخلتيه موضوع إجراء أكا خلت يهات يكرن بارتي بو حساب كاتن تجارتي الجلهاتيه كرن اصلا دفاعش بارتي كان بارتيش خلت يتهم بيراتي تاكد فيري دما بحث كي جارقادي بارتي خلت بوقت الدكتور يوسف غوران يوسف زفرانديه و سليماني السيطره نهي لا بيتن درباز بيتن بيتنامن بوچنام خلت بو بارتي وانا كربا بخودي اتفاقات السياسي ولا كربا يوسف نبواسر البرلمان هذا خلاص دوي اساس كم يعني اما جاب بكم خلاص سي از بيجم موضوع حزب الله السياسي دما هيك زفر ما بيجمه غورانجي و بارتيجي برجواندیت خویت هین برجواندیت خوین هین گوران دبیراوی که بارزانی جینم هکر جارا کدی نزوری ولگل پارتی الگل مسعود بارزانی رنج تخاره پاشی بیدمی از تنازلش همی تحلیلات خوی سیاسی کم و تاریخ سیاسی کم و جدید کم بلا ام گل خلکی نخابینین بس هرگاه ناوی سیاست اس یگرتومه اس يقرتوم اعتزازش في قرتويت كان بس نمعنى اس نكاد بيشتن رجبين نبي اس ني رجبين بس از واقعيت خوينم نوكا يقرتوا كارت كاتن ماني بتشت مشاركه سياسيه بكاتن ومحارب كاتن حتى ده صلاه يجي بس خوفا بين روجك شروجا بس لا معنى او رجبينا او معنى از بيج متى دي حكم رانين نوكا بريفاتشي تازي واقعيت خوينم چونكو تبريت روش حالات روش اوانا تبريت روش اوا تنازلش روش آوا تنازلش پارتی دموکراتی کردستان ناکن کاغ بلبل جبهه و خندکا روش هلات تنازلش یکیتین اجتماعی کردستان ناکن زور باشه برهندی بلام واضح من قال خلقی خو زور باشه ما مستا ویری بسیار خو فرست کرد یعنی دیما هیچ جلسان پارلمانی کو او کشه چی بو کشه اوسام مازن بوی اسنا بشم فلان لهانیان فلان لهان چود جلسه دو حتی دیماه هکر نصاب قانونی یاسایی تمام ببا بوجی ورگرتن یا نمیشین خلاص بونا ماوی سروکاتی حرمی و دست بلند کرن هبا جنابت بشید دا چه بید دا روش وکی ابروکه بید یان دا خرابتر بید یان شنی ام دا گهی هندی کو بشین بله یاسایا هی یاسا سرورم خدان دستورکی نام خدان پارلمانکی کارایی نام حتی داویه 100% یاسا ند بو سرور و یاسا بتنی قانون یاسا کو ناز بیشمته دا زورینکا کم بیت نه زورینکا کامل چون کامش بین نکیم پارتیجی تراخو کرسیه تاین عندك لاینل گل پارتینجا و دنگی ندان وجا رجا دنگا ولی نتکر کو ولی بیتن وجا حکمرانی تمام تسلیم ببیتن هکر ولی حاضبا چونکو اول جلسه من قناعتا هی دا زوری تاوا نوتو شش جرکادی زوری تاوا هر دا بیت دو دور جدا وجا دو پارزگاه بن انو کجی بونه دو پارزگاه و نو کجی امزانی او تهدیدات تیکر
نکردن کاغ بلبل نکشی او واقعیتی تخواندن عمل سر صفحات فیسبوک عدد خوینین کاچوایه چه هکر افروکت و خوب پیشان دنادا یه سلیمانی اگر گهش با آستکی ضرر الپارتی دموکراتی کردستان هات با کردن و مقررات تو هات بانا صوتن تو بخوشت زانی پاشی اکیتی و گوران جیفت پاشی نماد بانت هفلیری دا واقع فيه بحثی یاسای بتنی نکن از بحثی واقعی که کامل حوالاتی نجیب دانان جارکادی داستنوری دیگه جارکادی گله دا بتواقع حالك مخابني فيه بس دا بتواقع حالك چونكو نوكي افريكا نوكوكي نموضع بارتي بتنيه هرقاف دي صفر تافا بيش تنكو ام دوكي بحث كان بحث بارتيه نخير ايكيتيجي في تشتي رازي ندبو ايكيتيجي چكويجي برجوانديا حزبي وشبي ناكن يا هي گوران تصورت کردن کدی او ایت مثلا دی سروکی کی او دی دانیتن وصانت بو او دی سروکی دانی گله کسولانه افروکا هزرت کرکو خوب شاندان افروکا سلیمانی دی ام بيجين حتى خلاتين معظم ديلي تشيبنو دي بارغا سلطان هبيتو دي كشتن هبيتو خوين ريتن دي هبيتن لياو تشتا تشينا بو خلكي سليماني حقيقت از باوري ما ديت نامنا وكو درسكي وكو تشتكي جلكي جان نیشا خلکی هریما کردستان خرکی دا کو امی دا خوازه مافید خود که ام ناوینین خراب کرنی و ام ناوین گلی خلکی یان گلی هزولان سیاسی که هین هزرکادی بومد کن یان هین تهدید سرامه حاولاتی الیکو دود کن اولی چند بیت اگرک که هزولان دی هکر چه نرونن جیلی شرمید وامرو وادا افرو که دستکی نرم بدنف ایکو دو سرمیزا گفتگوی پروی نخاری بگمان بیش همی داشته من ویا بالفعل اسوی آخفنه بیشم کو دست خوشی گلک الواخو پیشان دانات کن اول سلیمانی ریداین و سی صادق رو داین و حلب چجان قضا و خلت هات نکردن بس خو پیشان دان دا اول نتشتی خلبو آست سرانسری کردستان تشتگی گلک جان هات کردن و گلک لاو پریوچو و مافت خویت روا داخواست کردن خلکی و کوهولاتی گلک تشتکی آسایل همی حرداشی بخو وید داخوازی بکن آساییه بس دی صفرم بیراتینم کاغ بلبل هفده شباط بوچ او ریدامانی هر خلک سلیمانی بود در کشور زور باشه چکو موضوع دستکاریت حزب ولایان سیاسی اگر ویان تک بدن داد تک دن دیدنام افروکا جی اگر حزب ولایان سیاسی ویا با تک بدت افروکا داد تک دت وضعی بوچی پا تهدیدات هبون هکر افروکا هکر حزب ولایان سیاسی تدانه بن سر چه اساس دی تهدیدات بو لانه کی دین جناب تب خود بیجید یعنی هکر تشتک چه با ایکتیل هولیری یان دهو که هر اکجار بلکو نما با یعنی روش خرابتر له او جه دست خوشیه دل خوشیا میه کو ایکتی گورانجی نه بس وكو حزب اما اكيتي وقوران وكومال ويقرتو همي حزب السياسي السليمانيه اف درسه وكي تقول درسك يا ورقتي جبلي اف درسه هولات ياجي ورقين واجي اف درسه جازاني هكر تشتكي ناكو كي هاد باكرن يعني مقبول هاد باكرن در حق خاصه موضوع مقررات بارتي بن يقرتو يبن قوران بن كسكي ابيتن هنجي تشتكي دي ريده الكردستاني ده عندك تشتكي ريده باشي في مقررات عدك ديش داينا صوتا برات واضح بين في تشتيدي ساعات تشتي نوع شيرم أفات واضح بيني ما ترسيها بالهردو باريس جهين دي قناعتها بو ما ترسينا أفريقيا نخير أفريقيا نبو تشوف حزبا برينج بريارة خدا بو أنا كان نهن أو درجة هنا يتذكرن أو درجة هنا يتذكرن هكر برينوكا قناعات من هندك أو إن يتأين أبونش نا إلا حزب إن يدينا بس عندك كوادر الحزبي دلوقتي هبو عندك تشتي تصاب كان جارجادي بس حزبا قرارك مصيري دا سرکردایت یا حزب دست خوشی رواد کم چون هر ری کردستانی جی جان کردن ولی کرد خوب پیشندان گلک شکلی که آسایی بیت کردن دل خوش بیت مو مهمیا بس اگر دست بردابا بو هندک کوادرا ده هندک کوادر خرابیا کن افریقا و اینکه اب خرابیا دا گلک نکسک آمازن سر کردستانی بیشتر بله ام دی بهر دو پیوندی ورگیم دی ماهیت پیوندی کاک آزاد فرمون برا ایواره باش کاک بلبل باشتر تصادی بله خیراتنا میوان گلک برای زو دست خوشم میوانه جایست از دورانم دم برنامه کم مایه بس بکورتی ویا بحث کم وکی میوانه برای آماج بگیریم یعنی دست خوشی دکم افراوشه نها و صادق خازت مروف برای خودت لانی سیاسی و یاسایی و جاده کاسد خازت کاک بلبل وقت احتراما میوانه کتن سازیه که راگاندنت آخوت لازمه به که عقلانی باخودنک پوستك كومنتك الفيسبوك دنبيست از دست خوشی میبانه برای دکم چکی دیاره گلک خمخوری جاده بری تو هر پارتک سیاسی بد بس مزید سه خالده کو میبانه برای آماجه بکری کوما آخف ندیر کات بلبل اوه ترامپ و هیلالی کلینتون رنیشتن من دیجی گود تأکدن پارتن سیاسی من نرنیشتن اوه چیه یعنی
يعني حسكم بسيارة من جيبو في أبا كو دو بارتن هرا مازن منافسن الأمريكا رنيشتن يعني في مشاهدة تلفزيوني كرينا بسيارة من بول لانين أكاديمي وكسن دزانن من قلتي من نفت آخفنت طور الجباكي بكا بله أبي تتسر جادي كسن أكاديمينا بلا جادي شولنا كان هر شار چند بارت السياسي هنا كوم بكن بلا بنا محايد كحنا ركتناكي تدلين تبشي داف قاضي خلا دوي اوا كاك بلبل نظامي برز قالك راسي امانجا بكر يعني وقت تو في برز ديال البرلمان العراقي وما ظنترين كنت لك ناس برلمان العراقي ابوا بنافذ دولة القانون ونوري مالكي سربرشتي بك دار تحكي روشة بغداد شليك شل طائفي هنا ناس عراقي بلا قانوني هاي بس اما تطبيقاوي لا تجيب جكرنا قانوني يعني وقت تو تي حكومة تشكيل كي ذات توافقات السياسية دي الشود بوشونا ما مستاجي هو منطق جيبو في أواكاك بالكوب كوب بارتين محرزيجي في باش نينن بارجي كات سروان اگر ذكا بكاك بس نزيد كردي اگر تبزاني بارتك خرابة يتنشد إدارة دولتك كات خيرة حكومة قال تشكيل كل خلاصية كاك تشنيارا من أوا اگر تركت يجي قال هيفي دارم شوفوا يا الصالات نوتو ايكي ورا حتى 2007 كذا كان ان شاء الله كابن جبير كانوا بس اعلامات هذه النطوشه شيء وكروا هذه النظاهر زكينا براسي ابن سياسته اگر بشين رابر دو خوش بير كان بلا فرين بلا خلك بزونتن ننصب اي خلاف كتا سروان ديسا تلفزيون هم يعني دي صحكي نظام يعني براسي كاك بلبل يعني مجبر هندي ما جبت كسن وكي بريزيوي بلا انسان محسن دوي بيش بحسب حزباتيه زور كرداك اللي خانقين بل حتى لا بلا نرين نكاكل بالعاقة ظالم ريد نبن صبا دوسبات المشكلة جبيع ومخترتي كابت نا بلا هركسة ودس خوشيوات زور سپاس بتكاك أسد بوچوني تقال جامون كاك عمر كرم كبرا دام باش زور سپاس كرم كبرا خير الله ميفون تكم زور سپاس فرمو برا اكو بيجن برا ما يدل هواطه وقت استعنى له وام حاسكين برای خاطر جنسه بسر جدا بسیار يعني ام هر لون ايدي هر مثلا اكو بجن حزب ايبيت مارز بخر حزب حنا بخر لون حنا منافت ما تجمعنا كي حزب منك تركي اوج اول سنجل ما وميلنا بخابتي كان منافت ام كذا سر جدا وبنرجع من تيك ام هيفي كان خالتي خو وتركزي خو وبابتي خو وبري خاطر ندنا يكدو زور باش وام بس خبينا ايك يعني عدلنا درستوي زور جانا ام بخو ريكو خبيرين دولة كردي أوبو بكاين منافع تشلونا كدي إجدار بترنا نقمته وكيف على ما جينا بيته زور باش زور حتى نتجي مجال قربانية دوي كاك عمر مجال الزحمات ديتي مجال كشيت كري جل حكي حتى هم كشنا بهوستي ام هيفي دني من برد دماغي كي بتشي تنقاك عمر كان هيفي خد إن دات هوا دات هر حزبك هذا يناكي و فيجوريجي كل خراب نريدان ودخوضوا ما جاءوا وبعثر ما سركبير ما شو خدنا في خالتي بشعبي مو حولاتيو زور سپاس بوتکاک عامر حقا دمی من گله کی میمای لیبونی شد خواست ما مصدیاره کو خلفی که هسته که وصل دف پیدا با یعنی کو ایدی تقریبا وکو بین طنگیه که چی بود کسی نبید کسی بکوشید کسی نبید کسی یعنی نشرین دیار کرد هنه وکی کو جنابه تگوتی هندک هنه بس از باوری ما او کس هندت کیمن یعنی کو بیتن هند حسابک مازنت قال نه تکرن کس هنه بس تكيمن لي يا بومبو جهه سرنج حقيقات يعني كاك آزاد بحث هندت كات كو افروكا اسبواري ما هر افرو بوا بلا ترامب وهيلاري كلينتون كو هر ايكش حزبين هري مازنين امريكا نقال كو درين نشنخاري وديبيت كرو اسبواري ما پشتی ده 12 روزه كي ديبيت دوجي دي هتكرنو خلقك هميدي شاهدي و چندي بيتو دي ادقال رونيتن يعني كيشا مش كيشا وانا مازن ترى كيشا مش كيشا وكي مال دس بيكي قوتي براكو جي مازن ترى انا ظالم يعني خلقك جي همي في بسيارت كات اف كيشا هند مازن بويا يعني جي افروكا تشتكي ديها كو جنابه الرازقوانه جي قال بحث كر تشتكي ديها بنافه ماده يعني افي ماده افي باري وكل يكو چاوين خلقي بينا گرتن چاوين وان برپرسا بينا گرتن امين كو افروكا زانن كو بخيراوي خلقي ين شو بيدا صلاته دا 100% حالت ما ديمقراطية كردستاني
نگشته آستی بحث امریکا بکن و دیبیت بیشکلی بینه کلی دام بلا ام گله کت متفاعل جی نبین ولو قلتي رش بین نبه بس انت واقعي في ديسا واقعي بین ام حس کن بوما او دیبیت هات بانا کردن بالفعل لا بین جدا جدا گله کنش بانا خاره بس نه آستی هر عالم ما یاسیه کاغازات آماجه که گله که جام پیکر دیسا یعنی هندک نمونه از نمونه کادی اینم جنوب افریقیا رشوس بیا اکو دو کشت بصالا و 100,000 هات نکشتن و نلسون ماندیلا 24 سال ما بترجي ما سجناوه و بشتي وقت در كفتي همي عفو كرن قلت هم داب زفري نفس صفحه كاني باكين ما بارتي وغوران قالك اوا نكريه يكيتيو بارتي قالك اوا نكريه يا قرتو هم هر حزبك ما سياسي بيتن هندك برجوندي بوينه تيكشون جارا كدي بخو بزفر نفا هردي او خون اما صار صراحه اصدقهم هردي او خون او حزب الله انا هردي بشي و ي مالي بيتن او تاب اماجه بيكري مادي بيتن هكر بشي و السياسي بيت سركردات و اداره و وزارات و حكومه و برلمان هردي دو حزب بين هر او حزب يعني في فتره بيجين بلا فتره كادي ام وقت بين جاش بين بلكي شنو جنابك بيتن وقتك بيتن نمونه قرتو ده صلاه كبيته دست يعني هر نيلا قرتو بيجمن اس قرتو ده ماس كربون بله بس او نمونه مشاركه بلا 20 سال بلا 5 سال دي بس وقتی که درش بیت یعنی بلا از اتنامن گله درش بیت چون امت عالم سی دادش برجمندیت خلکی الگلمانیت مبتنینه دست درکیت ناف کردستان دا قال بل نه پارتی و اکیتینت کن دست درکیت ناف موضوعی دا نه گوران اوا فیگاوی چید بیتن همی تحریکا برجمندیت ولا انا هی سیاسیین در دورین هریما کردستانیه او انواحد صد برجمندیت خویتین واجی برجمندیت خوی حزباجی و برجمندیت خویتین بس دستش در واجیه که او دستش در و نوکر راکت آن پیچه که فشاری بخت سر جرکاتی بیجاری نخواه سر میزا گفتگو و اگه چوال واشنطن کم کرینه و شین طهران جرکاتی و کم کنه و شین طهران جرکاتی و کم کنه و بیجاری نخواه و بجی و خلکی بدنی تازه بلا پریوه بچید ما مصطب بسیار اوه مادم دست درکی اف حوصای برزت ناف مدا حوصای بهیزه ما في رخيتيني تو في رخيت بتن وشيت قاوة كادي مالي كوم كد باشا مصيري في خلقي دي چلي هيت مادام راوجي اويا كو ام تيدا ومال دست بيكي جي قوتي كو ما چاواري نكري دي هنده دريش بيتن ام اف خلقه چبكين ام فلاني بسروكي خود بينن ويدي بيفاني بسروكي خود بينن تو حتى ديما يدي فلاني بقائد وسر كرده وحتى ديما بينت و ام ديكو خاندنا جنابته وکی استیران که لی هادینه دست هندک هزولان سیاسی دا زانی استیران بل آماجه پیکر نه موضوع نستیران که همه کلا بس هکر ایک او بیت ما مستمن گاوه کادی کم کتن سر میزا گفتگو آخر استیرانی زیده کجی قناعت هاي منو کجی قناعت هاي شرط نینه کو همی لاین گو خوب دانی مثلا نمونه طهران اینا بس دیگه این اتفاق دموکراتی کردستان درازی بیتحمی مرجو شروط ایرانی بس اتفاق بس اتفاقی کرد قناعت های پارتی شیت یعنی یکی طهران عفوا وکو ایران وکو نمونه اینا چه واشنطن جرادی یکی پارتی پیک ایناین حساس چجوری کادی پارتی و گوران بیشتر این نخال گل سر میزا گفتگو و جرا کادی تشتکی بدوی تو تشتکی بدوی پرفبن و دیوا چی بیجی ها فرکم گوتته پشتی فتره کادی پاش برنامه کی چی که کو ترین نخاره پیک به هکر نه چه بو حقیقته هيا جارك الواشنطن جارك في جل طهران بيقول هفلير بيدف مشكله هنا بس هر بريكافون هزولاني كو جناب دست امريكا دست ايران ديتي دابت حتى جارك دي وامرو فار انتخاب پیک به چون مخابنی ام نگشت نوی آستی یه دموکراسیت یا اوتا آماجه پیکری یا ترامپی آن کلینتونی ام بیشن والله نه موضوع اوه مصلحت طبعا کلینتونی جو مصالحت خویت هین ترامپی جو مصالحت خویت هین بس چه گشت عرض اكيد بیشتر نه برجوندی گشتی بلا مینن ده پیشکمش گهیدم مادام حال اوه بسیار اوه یعنی خلکی هریما کردستان ده چه روشکی داشید خلکی هریما کردستان مفید منوید ام قلبی ورشی روشی هروید بجین واز بيجم او بحثات كرن كو خلكي ما درنا كيف تسرجادا از بيجم تشكي اساييه خلكي ما داخازه مافد خو بكتن دي الدهوكي ما مستشون سرجادا ما انا بلا بعددي نبن اول سليماني هاتا كرن بس داخاز يدخو كرن وتشكي بسروشتي وديسا واشتيانه زفري نبه دس خوشي اسلوات كم داخازي حولاتي نكي ماسيه بس تندو تيجاتي تكرن وبوتشي ديسا او وي درجهيش نفكن هكا بزان درابنشن بونمونا يعني بونمونا الدف ما مستوى نكون ببو تصورت كان هكا شوير ريكافن ريبيفانا كيف كان حتى باريس جهه تشيد بيتن هندك دست خلت بينت
تین داد خلطیه بکن ناو ما مستایا او تخوف جهبو پريس و دستخوشی از الوقت کم کو نکردن دا تشتی خراب تر رینه دادن دا خازی تشتی که سروشتیه بس نگیت تندوتیجی چون که ملت ما بس ویران بو وجه هرگاه ایرانیه وجه امجرا ایران بکن بگمان او ما فکر روایه وایه بس از بیشم دیسا کاک بلبل از هیوی رجایش و حزب الله سیاسی جارا کرد دیماهی پیوا جناب آخفتن دماهی که بلاویتن از هیوی جد کم کو جارا کردی او يعني مادام دي هر نخار سر ميزا گفتگو بلا پشتی 5 سال دی نه بلا رونکر نخار زیتر و از داخازش سروک هرمی جیت کم جارا کد دوباره کو او کارت معظم بلا بکت بلا عندك تنازلات بکت نجی بس گوران جارا کدی بیت سر میزه اکتیل گنا کو کت نا خدا کو کشه جی هی نجارا کدی و کم کتو و یگرتو همی جارا کدی دا حکومتك بلا یا لوازی بیت و برن دا بس افملته جوی قیرانا در کویت و نخوش در ما مستسامی زور سپاس بو جناب تک میوان بو گلمر رو نشتن گلت چه سرفراز زور سپاس بله بینرین هجا خوشی به چندم گشت ندیم های که خلق ابروکه برنامه های وارا بادینان حتی موینو خلق کادیجی برنامه جیر چاودیری خدای مازل دابن خاطره